Napisao mu. Gledam šta je radio, s tim reakciju na to. Blumiranje na maks, nema. Kao prvo cringe, mnogo cringe ima na ovom TikToku, majke mi. Znači ono. Niješ manču koju na kuste kidu. Jebate VTF, koji kurac s ovom TikTokom, imam sljedeći profil. Gledaj ću ovaj video. Mama, reci sine, šta bih dao da sam šolja za WC? Molim? Znači ukrao od onog ajm neca, da sam šolja za WC? Sine, zašto bi želao da budeš WC šolja? Da sam šolja za WC, gledao bi guzice. Znači to je ovaj samo do nece, ono, nece, tiktoker što ušu zadruga. Ja sam zadrug, ne podržavam to, ono, samo se psuju, vređeš tamo, ono. I ovo još jedan video. Gledaj to, znači treba da ide ono ali meni se trese sve vrijeme. Gledaj što li kradi? Pa miruje mi faca! Zašto se talasa? Gledaj. Znači nek napisao, au sine pa ti se bodiš. Ovdje ima tragove digle, au sine pa ti se bodiš. Au, znači gledaj sad dođemo na taj sound, to je čodni sound, znači oni snimaju TikTok kao što vidite ovdje. Gledaj to, znači treba... To je čodni TikTok i oni sad, brate, uzimaju sound i kao prvo, brate, blamirate se mnogo, gledaj. Gledaj to, znači treba da ide ono Mogu se blamirati, brate, decno. Ali meni se trese... Gledaj ovo, brate. Gledaj koliko su snimili na taj duet, ono... Gledaj to, znači... Na taj sound, ono... Gledaj to... video, znači, ono, burazer, će se bodeš ti. Imam sljedeći profil, ljudi, imam sljedeći profil. OMG, brat moj u školi. Kakav džem, bravo! Sad ukrštene reči, ne mogu da rešim. Brat, slik nosi šajm se majicu. Piše šajm se, gleda baku debil. Znači, on će se rok... Znači, gledaš šta lik nosi šajm se majicu. Debra, ali taj video je nastao od Guskada. OMG, brat moj u školi. On je pravi ono pesmu TikTok poznat. Kakav džem, bravo! Sad ukrštene reči, ne mogu da rešim. A vidite, sad dođe ovaj lik, brate, i onda tu nešto nam... OMG, brat moj u školi. Buraz, što snimaš ovo? Gle, znači, profilna Black Lives Matter. Gle ovo, brate, gle šta lik snima, gle. A ovo, brate. My eyes broken, why is it shitting like that? What the fuck is wrong with my eye? Gdje stvarno treba tući u glavi? I think my eyes broken. Šta lik snima, brate? Ho, brate, idemo sljedeći, znači ono, ne mogu da gledamo. Znači, bata je snimao taj profil i uradila još devojčica dojet na njega. OMG, brat moj u školi. Kakav džem, bravo! Šta piše Grape? Grape je napisala. Ne razumijem. Sad ukrštene reči, ne mogu da rešim. OMG, brat. Či buras, koliko mala deca snima za TikTok 7 godina, ono, vata. To, ne znam da je to brat koji kurac će ovo, brate. Gle, brate. Brat moj u školi. Grape, brate, još nosi šajmi se majt, pa da radi se ubici. Ne znam. Oni na... I want to see your cheeks glow red, red, red. Brate, znači, nivo malo kako kripi, brate, ono, znaš. Mislim, ovo vidiš 3 ujutru, znaš, mislim, ono, brate, ovo nije cringe TikTok, ali boraz, ono, mislim, ono, WTF, znači, WTF, ovaj profil ima 700.000, da, i on bukvalno snima sa tom maskom, to je make-up, šminka lice, ja mislim da je to muško, mislim sam da je žensko, ali muško je, brate, evo kao što vidite ovdje. Ali ono, okej, znači, malo creepy taj TikTok, da me oko mene pita, ima 19 godina lik, WTF. Tako da ono, ljudi, tako ljudi, to će ovog videa, ako se želi bacite like, share, subscribe, ušao sam ovdje na kameru jer me mrzi da palim snimanje, pa opet da sečem tamo video pa da ga rendujem, jer neće nekad mi se prebaci na komp, tako da ono, snimamo biznom, lol, vidjeli ste neki cringe TikTokove, ne znam šta još da radim, vrate, ono, tako da ono, mnogo ima deci način cringe TikTok, poštujem Šarketa, iskreno Šarki najjači youtuber, realno, ima dobar TikTok, iskreno, ali ono, mnogo cringe ovdje ima na TikToku, se vidimo mnogo, tako da ono što će ovog videa, ako se želi bacite like, share, subscribe, a mi se vidimo na naredni video.